Сатаров опроверг отмену чартерных рейсов между Россией и Таджикистаном. Посол Таджикистана в России Мамудин Сатаров прокомментировал информацию об отмене чартерных рейсов между странами. Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в России Мамудин Сатаров опроверг отмену чартерных рейсов между странами, сообщает портал Пресса. Заявление было сделано после того, как власти Таджикистана не опубликовали новый график чартерных рейсов после 30 сентября, вызвав обеспокоенность среди мигрантов. По словам Сатарова, несмотря на отсутствие нового расписания чартерных рейсов, полеты продолжатся, как и в сентябре. Посол уточнил, что в настоящее время из России в Таджикистан осуществляется 5 ежедневных рейсов. В планах отмены чартерных рейсов нет. Спецрейсы продолжат летать до открытия воздушного пространства, подчеркнул дипломат. Напомним, Таджикистан приостановил международный... روزی یکشنبه بازی اکبر پرو فراموش نکنید برادران عزیز گرامی در بازی ما 8 ماشین شاه جایزه ماشین رنج روور چخلی که دیدستین تویوتا اولونا 2 تا BMW ترویکا 2 تا استراجی 2 تا نکسی 1 تا اسپی بوزی 50 تا تلویزور 5 تا سکوتر 20 تا میکرووالنوفکا 20 تلفن 20 کنور 50,000 روبلی 5 تا کاندیشنر برادران عزیز 2 تا آیفون پرو مکس 1 تا برای آدمانی که بلیت بسیار میگیرن جای یکم را میگیرن 1 تا دیگه در آخر برای آدمان اشتراک کردگی سورپریز سیلکا در زیر ویدیو دیر نمونین بدروین همین یکشنبه بازی در رستوران میشوه 128 پریز ما پولش میتیم 2200 دانه آبشی بلیت های نرخ بلیت 2000 روبل اسپید کنید